हर घर तिरंगा आरोंग जियांग बोंग Karbi Anglong alongta India ke jok arni katalon ji aphan aporing Hong Kong an chatlu. Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhang Areneng Pen Pak Ingkoyalo Thui Kimi Kang Bupong. Barla Porto Waring Han Lapen Langbung Saide Ajok Towar Kachehlat Kisum. Kardom pini Karbi Prime ta birta long pen nalisami rani timongpi tangte pinia birtang ton pen arjuik tha India talavira long har ghar tiranga lapen meri mati mera desh katalon awar monang bong Karbi Anglong along ta India ke jokarni katalon Japan aporing Hong Kong an chotlong Karbi Anglong harong supi Dipu Boys Higher Secondary School Pathuak Lamalong 77 mate Troksike pra Troksiang deng India ke jok arni ke talon Japan Karbi Anglong District Administration hinpen Saimo Sikpon Tanglo Pai ni phai kre pho arni India ke jok arni Laso arni pharokre sirke praplike pra Troksiani kan British ari deng pen India ke jok arni India ke jok arania long pacheton dunsi Karbi Anglong arong supi Dipu Boys Higher Secondary School Pathuak Lamalong Troksike pra Troksiang deng India ke jok arani katalon Japan asonamung kachethe kachedang pajusi apor aphan ing Hong Kong an chotlong District Administration pen India ke jok arani katalon Japan sayamo ke denga tengke Karbi Anglong arong supi Dipu Boys Higher Secondary School Pathuak Lamalong 77 mate Troksike pra Troksiang deng India ke jok arani pharman det pialama Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhangsi ing thoji alang lilangma Pai ni phai krep li arni Dipu rangsena sarpo cultural holalong Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhang Aredeng pen bak ingkoi Karbi Alam pen ketok alu thui kimi kangpu pona birta nangle Zambili Literary Foundation atum pen patra piponsi Karbi Alam pen ketok bak ingkoi alu thui kimi kangpu amai peman pon Bangso kangpu amaya long aluhiaman pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhang EM atum MAC atum Karbi Lamet amai phu Baremingti KCS amai phu Chandro Singh Kru Padma Shri Awardee Dhaneswar Ingti EM Lapen Advisor JLF Surjo Rongphar JLF Chairman Well Singh Hanse JLF Founder Lapen Tokbang Onteron Longbir Terang Lapen Pinang Anket Hekeding atum Chetong Dungti Karbi Alam pen pak engkoi alut hui kini lage worali akhir ketok abang tung elong kamar sengwe almo ketok abang onteron ne damju ya phi Well Singh Hanse nangne ale ave kithike ketok abang longbir terang kloklar amingwe nangraje Biren Hanse kaike kelir sengwer akang hon Roman ingti sengmon jen nangphan Rumir ingti katharpi klimso akengbo hirjer ingti katharpi Dengmet Haberam ingti Atur Kimi Serlima Hansepi Sengwe Aklim Kachachap Boloram Rongpi Lamet Nekangjuk Songsar Timung Sengwe Adirda Jina Lekhepi Sengbirti Amanim Ram Singh Terang Mukak Alir Beauty Togipi Chetong Tepin Ading Sarbari Mingling Kangsamri Aluti Itum Banghini Subhas Kiling Nekachetun Eapre Dhaniram Terong Sengwe Aponsir Lirita Ropi Lapen Hachake kan Khonson Bay Henlong Pura moi agote ঘোষণা কৰিছিল যে 11খন কিতাপ এটা গ্ৰহণ কৰিছিল এতিয়া মই কৈছো যে যদি আকৌ নতুনকৈ উঠি অহা যুৱক যুৱতীবিলাকে যদি কিতাপ লেখে তেনেহ'লে কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ কাৰণে আমি প্ৰত্যেকজন ৰাইটাৰ কাৰণে লিখক শিক্ষাৰ কাৰণে মই 50,000 দিম বুলি ঘোষণা কৰিছোঁ সেইমতে মই 20খন কিতাপ লিখাৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা মই মই দিয়া হৈছে আৰু ভৱিষ্যত যদি আকৌ লেখে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা তাৰ বাহিৰেও তেওঁলোকৰ
ঘৰ নাই জাম্বিলি লিটিৰি ফাউণ্ডেশ্যনৰ লাইব্ৰেৰীবোৰ নাই সেইটো মই কাৰ্বি আংলং সমাজ কাউন্সিলৰ পৰা দিম মই আজি আপোনাৰ অনুভৱ কি আৰু ভাল লাগিছে যে কাৰ্বি আংলং এটা ইতিহাস ৰচনা কৰিছে পোনপ্ৰথমবাৰ 20খন কিতাপ এদিনতে যে উদ্বোধন কৰিব পাৰিছে তাৰ কাৰণে মই কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজৰ এটা বিশেষ দিব বিচাৰিছোঁ যে এনেধৰণৰ নতুন উঠি অহা যুৱক এইটো এনেকৈ লিখিব লাগিব আৰু এইটো কিতাপত লিখিব লাগিব আৰু লিখাও ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়া ষ্টুডেণ্ট কলেজৰ পাছ কৰা ষ্টুডেণ্টবিলাকক দিব পৰাই তাৰ কাৰণে মোৰ ভাল লাগিছে ফূৰ্তি লাগিছে অহা বছৰ ইয়াত লিটাৰেচি ফেষ্টিভেল হ'ব সেইটো মই ঘোষণা কৰিছোঁ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা 1 কোটি টকা আমি বাজেট কৰিম বুলি মই ধন্যবাদ Lurlangso Rangsana Sarpo Cultural Hall, we had a book release program where altogether 20 books written by Karbi, young Karbi poets have been released by our Honorable Sir Dr. Tuliram Rohang. The books has been sponsored by Karbi Anglong Autonomous Council's Department of Art and Culture, and we, the Jambili Literary Foundation, have cooperated in the bringing out of these books. And then we are very much thankful to the KAC, especially Sir Dr. Tuliram Rohang and our respected EM Sir Sojo Rongphar. And then another good news for us today is that our Honorable CM Sir has promised to cooperate with us and then give us financial help for the upcoming Dipu Literature Festival to be held next year, which will be collaborated by KLA, JLF and KAC. And then he also promised us to sanction money for building office, auditorium and a library. And very much thankful to all the persons who have attended this program and all the guests. Thank you. Lason si lakhain korahini sarupothar MAC constituency ke paro lakha ke thom dilaujan arong arratum kachelenga towar ka wepena kisung kachetong pinyarni amta jokponon elang Pangbar dame constituency longing kora trokangbong sarupothar constituency henlo akebi nai Bangsuang bong isya kinang sot kaching thura mwalong towara bang henlo Jasamet non barla arwe ke jang wechenga hot towar kacheleng akisung chetong nang rintil Athe laha hiwa towar pena jok kai ke keso kiun e kachepon osomar loke chali ke dam ke wang akisung thedung chetong nang Lasi Karbi Anglong Autonomous Council MAC sangpi kadom terangpi Bukajan MLA mate Deputy Speaker Dr. Numal Momin Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rongkhang Atumaphan Labangso towar langpon pen towar selang pia sonte mesenji pusi raraton pen kachuningri petapon Lapen halada kedo arong aradatum merihing ledam dela Anparata mesen kiduna lang sedame mesen alang longpon pela Hanjang lang sopen Bisnu Lecture Report Card News किलोमीटर फबाग दई लागे लाकेंग नो हिंदू लोग सब चुनाई ला पोपलो ते सरकार फनन कुपी लनाले तुम चुनी रही सरकार फंगे चुनी रही के नागराब ते नागराब पोजालो नागराब ला एम सुरजोरंग फाटा लांगली मासिरंग वांग बेगलो नांग पिपो माने हला ब्लैक टॉपिंग लोला इटाली bang nak pipo pulo alam ci chake ta non nagra beta lan velo ke la election hade pe malata apiang no be thekholong le pin lola ta ke nangira be bang pala chuniri bom lo sen level uda nang thokai ma bula nang thokte bang la SDC hut kon man nangira nang thok la so pe na thike congress सरकार होता नाराब दे नॉन बीजेपी होता वांगवा नॉन लास अपरांग लोंकिति मुंग बीजेपी हाय लो कांग्रेस हाय लमते आलम के नंगपिपो के रंग नि हा रंग लसो अदा के पोका कुरी नंगपिपो आली एकदम मेसेन को ओ लाता के नि तुम चंगहंग बम लो ता नंगपिपि दल इंहान कांगलित कांग थेर ला पसि दाम बम वांग बम Mithanga tuar lo ke sidam dia tahin dak lo poyal masih ini tum kidam kisung kidam kiwang kisung ong silanon adona phai ke chirung pensi don suri si chirung si non la sali ki bunai la ini tum ke kidam kiwang ke siksak ik piklo athema sama school kidam kiwang satame
siksak pikloi pen kisu ki un sutame kidam ke wang ge kai sutame ka siksak sikidolo gari achi otas damon arve jang loplote lasi nili tumge pinang siksak do somar skor ke dun kidam la pen ke kisu ke un pen aro soton delivery chi pon hai ta nili tum siksak pik lasi oto pasangkok po kang doi nang aja ta gari lewan sutame la langbung dan te pasangkok po lasi kang doi nang la anan si nili tum chi pon ji Thi borwa kiduni kon helo la dakpan ge. aningkan ke nili tum ke la dak ke ningkan phokep ke soselo Labang sorong la so rong chu kem ke lasi Porni da sarkar to nanglang ma wala. non porni ta sarkar to nanglang bang welang nanglang ji ino ta sarkar ta wang po bhut hut bang ke bhut ke jok ya tem bang ke wang po nanglang po hai de te to warang wan po kaca rasta ke penene lo non pakka rasta ita satame nang wan pipo pupo anut anut sarkar satame hadi wan vedat non non ki wang tang ta la sorjo rong phar la langli ta wang iglon ni lit tamarong la ta mo hai de pulote chilang nang ho nang lang po to war bang nang wan pi vek po kusi nang ki chak te ka la se non po ni ta la langli ta sorjo rong phar langli ta non puta ang lang le la Te non MP election to nangli thupo ko vote nang ke rege phan ga ko wang thule po. Dai to ko pilo che sik mon ga. non bang ke nili tum han ke aja ta tum le wang noi sutame la to war bang nang wan pi pe pute nili tum bang non ke tang khai dun we po ya si ma tha le jo a the ma nili tum han nang rabji puta non por ni ta nang rab bang ave la se anut tin tum sutame ke wang sutame nang chak te kang cho la se nili tum bang ke siksak di an ke siksak lo la se non bang ke nili tum han ga aja ta noi nang pi vek nang po manang lang wek nang po nang rab wek nang po ya hi choning ri le jo ke the ke ding tum han ta nili tum chi rung pen si la siksak ong si suri si idon pen suri si chirung lo dakarong ke don thong kep do ho te ke inti rong lo ingkan pa ke la chirung da si nili tum la gari la jcb hang lo la si la pasol pro lo to vai tum non da ko sari rong la kenru long pe somar school padun hai non ba jo la ali ke no joini gari pen da thonno banno la si nili tum bang yo non ta cycle la ta also cycle ta be 300 cycle Nale tumba cycle ke vek thorme ma. hino kisunang ang ding duik pik nili tum non la dak chot kali hu aprang hola surumanthi alom anda la son lo hola surumanthi saria li lom he hola dak malom dala son no inghan ke ong inghan lek buk langbung Kon kilometer bag dolo. kilometer ono bak dukok ta hai bu sodak ke thom bak dukok ta hai Kol hemaan. school heman Tenai tumla arvi jang 2000 in han ahut na ko son lo. Cycle. la son lo mane school ta hedi aporate megi phodun ke avilo nilitun ke he la pu enghan pensi ru dambo ing doi pon ara hu packing pa dampo sumat ar bak pon po nilila konsil phan sarkar phan ka chuning ri kang tung bang ge jasimet non la nilitum han kinang sor bang ge ali la to war bang adi abisi hinoi pigmat di la bang si la ali bang le nang bunai paprap ji na sonte si chuning ri Dipu Lamding Rora Longkedo SBI Dipu Branch Atom Penchipatra Piponsi Partisan Horrors Remembrance Day Katalon Panabirta Kat News Asemalong Birta Nakle Bangso Partisan Horrors Remembrance Day Katalona Mayalong Alhiaman Pen Tok Bang Ranjit Kumar Saikia Lapen Dipak Chakravarti Atom Pendanglok Pinang Ankit Hekining Atom Chatongdu Laswahu Tok Bang Ranjit Kumar Saikia Pen Kaning Japon ke Non Bangso Partisan Horrors Remembrance Day Katalon Ponnangkok lake kidam tangarani Bharat Adeta Pharman Pinang Ankit Hekiding lapen Katestong Atum Adub Dopik Nampo Lasi hala sohot kachepadu katuma phan tenene pin pen matha ponangji lapen kachini nelang atuma phan kapachini ji aphansi pini Partisan Horrors Remembrance Day dipo nanglupusi Dipu SBI Branch Manager Deepak Chakravarti lapen Ranjit Kumar Sarki atum pen nang pachini du 14 আগস্ট ভারতীয় স্টেট ব্যাংকে পার্টিশন হরর রিমেম্বার্স ডে অবজার্ভ করেছে এই প্রোগ্রামটো 2021 মই আওয়ার প্রেসিডেন্ট প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদী স্যারে এটু ফার্স্ট স্টার্ট করেছে না এটু তৃতীয় বর্ষ ভারতীয় স্টেট ব্যাংক
থ্ৰুআউট ইণ্ডিয়াত 200টা ব্ৰাঞ্চত এই প্ৰগ্ৰামটো আজি অবজাৰ্ভ কৰি আছে 200টা ব্ৰাঞ্চৰ মাজত আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত 12টা ব্ৰাঞ্চত চিলেক্ট হৈছে এই 12টা ব্ৰাঞ্চৰ মাজত আমাৰ ডিফু ব্ৰাঞ্চ এটা এই ডিফু ব্ৰাঞ্চত দ্য মেইন মটিভ এই প্ৰগ্ৰামটো হ'ল প্ৰেজেণ্ট জেনেৰেশ্যনৰ শ্ব'কেছ কৰা যে পাৰ্টিশ্যনৰ সময়ত আমাৰ মানুহবিলাক কিমান প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছিলে বহুত মানুহে আপোনাৰ নিজৰ ফেমিলি লছ কৰিছে এজন ব্ৰাদাৰ তাৰ চিষ্টাৰৰ লছ কৰিছে এজন চিষ্টাৰ তেওঁৰ ব্ৰাদাৰৰ লছ কৰিছে চেম বহুত মিলিয়নছ অফ পিপল নিজৰ লাইফ লছ কৰিছে চ' পাৰ্টিশ্যন কেতিয়াবা দেশৰ কাৰণে ভাল নহয় পাৰ্টিশ্যন সদায় এনেকুৱা হ'ব নালাগে যাতে পাৰ্টিশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ ছ'চিয়েল যিটো আমি স্পিৰিট অফ ছ'চিয়েল ওলনেছ এইটো নাথাকে ৰিমুভেল অফ দ্য স্পিৰিট অফ ছ'চিয়েল ওলনেছ এণ্ড এনেকুৱা হ'ব লাগে যাতে আমাৰ স্পিৰিটটো ষ্ট্ৰেংথেন হৈ যাব লাগে হিউমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কাৰণে এইটো আগবাঢ়ি যাব লাগে চ' এই প্ৰগ্ৰামটোৰ উদ্দেশ্য এটাই যাতে কমন জেনেৰেশ্যনে গম পায় যে পাৰ্টিশ্যন হ'লে দেশৰ কিমান প্ৰব্লেম হয় পাৰ্টিশ্যন যাতে ফিউচাৰত নহয় আৰু এইটো দি মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যাতে আমাৰ জেনেৰেশ্যনে গম পায় যে আমি সদায় ইউনাইটেড হৈ থাকিব লাগে এণ্ড ইউনাইট হৈ থাকিলে কোনো শত্ৰু আমাৰ দেশক আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে আৰু আমি সদায় আগত আগবাঢ়ি যাব পাৰিম এইটোৱে আমাৰ কথা আমি পাব্লিকৰ কাৰণে থ্ৰুআউট দ্য ডে প্ৰগ্ৰামটো অ'পেন ৰাখিছোঁ যাতে ডিফু কমন পিপলে আহি আমাৰ এই এক্সিবিশ্যনটো চায় এণ্ড ৰিয়েলাইজ কৰে যে পাৰ্টিশ্যনৰ সময়ত মানুহবিলাক কিমান ডিফিকাল্টি কিমান প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছে এণ্ড এটা শপত লয় যে আমি কেতিয়াবা পাৰ্টিশ্যন নহওঁ নিজৰ মাজত নহওঁ আমাৰ বিভিন্ন ৰিলিজন থাকিব পাৰে বিভিন্ন হেৰি থাকিব পাৰে কিন্তু দেশৰ ক্ষেত্ৰত আমি সদায় এজন ইণ্ডিয়ান আমি দেশৰ ভালৰ কাৰণে আমি সদায় কাম কৰি যাওঁ থেংক ইউ Tante normalam so pora phan birta mo intonexin ha আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dehena mo phit puthot birta lo bang thuik lo Pini lake lun barem kilun ke thek sara bang phi kare kropia rong kati wayar ni lo ke dam tang surihini raisi pai pai chekloni phai krepli arni karbiang long kangkir ke do kawe waidak alam kachini ne dara jok dipu pen hamren anke bang buma hot hamren nang le podok dok tharve ke dok angdena long bang thek thek the risim ke ora tum ke teng kheng duna jok ilitum kaching khonang jir kare kropi ke adima long amat apran dam jilo Alangli ketiarni methang ahem bang atumpen aning kanwang setame mekri meklang pen kachiki muduna son thotsi pinile tho setame kari kropi ketia dimalong akorte achekle atumpen japonsi kachiki muwa jamek paman po Karalitang kari kropi ke inot lun tomo thexer abangphi All India Radio Artist Chiparjan bangphi kesia salong kachpa dubdun pik abangphi lo Alangli apor pe pen men hembang isia phan kache o tekang bobajok non puanta akorte achekle lapen adonara batumke mekri meklang ningduk ningoy chingtung char ipensi kachekimo padopon verlang pasi achekle khorsing kropena jok pherang ketma phan than pachini kanwa sonak thak nitum angjir jiwoi juipena phisame Ani kan wang sonak thak ning li thot mane ning rengnu dak mane kadog we ki thi ki yang pusame mane asayok jipen sigi thinang la sojo ni pen si mane nitum ning rengnu dak si ning kan wang sonak thak same dak nang chikimu apor nang le rok sone chikimu lo la ke ye ke klem ki damalam le chithan prute pinan Kacini dundo nilipena ki bilang podio masih pinan kacini dundo lun tumu punon pinan lun barim pusame pinan kethek du lapen modern alun tumu pusta alang pinan kethek du kabuchi pondu si yanu seda thek jiana son bacha alang charli yana son charli sta charli naglo pirthi mane papleng long le delo alia kaya long masame
Pinam supu dulong le pen kilaga philam lo sta ki thekona son ma sta rat along pache klang ulong le pen silang ri akai damnang kok lo Tangte pinya birta bangla pansi kangtonik lo kado kaveta me domithak me kurwang thu